cái xây dựng topic he bắt thêm phát thêm bu na zia bu na kukinama dinga ipium them ti thu hung hila kilomen lam kai hon invitation in bodan he kukitia ho hi nam len ta khat nam thupi ta nam lo pi ta hi win i lo pi naw le koi te hiu hi ki het la bo hi kuki he win ipi hiu he pu ni hi chi het la dinga chu pathina kun ngai a hi i hon lei sit thu bu chi na i hol lai siwa chu pathini ho ena don lo hi in pathen ang sungai hin holawa an ngol taw na theo in bol fan pathen in ima chalo lo ho a hin mangcha a hin sei do ta na he pathen thang wai nung han ke jing jong pakaya hu him na ka hin le na 2010 zawa ko na pathen in bo i hin het sa i hin ko bo hi in a he sang ka hi po in azil gil jong ka hi po in resource board jong ka hi po in pakai pathen chu iza kaya a hi zota amin ka hin thang wa na he ipizia inamuhi kumhiti chan hita a tuni khochana kile do thai loham ti hi koi sana hi in tuni hi chi seu hitin ipi borwa hila hicha ko na ji kile do ki do ham ti ong seu ta vanu ya hin minam lo sin thu siman nei in pin dor kun do na nei chin pathen in ku ki te ong ena pi ni philosophy atutin I gamu na thay diu philosophy hi I ho khil bina atam zo hi ipia ko na he do ding ham tele kuki political philosophy a primary root cause to pin dola mi upa gamlei se ki vai po na identity hi chi changli hi in sunga mi upa pen chu go nga go ching hausa itunuwa hele gama umzia hitabang chondan tradition chu umdo hiti na he gami nei lo wala chondan ping thei lo hi chondan a pin ja chu ki vai pu na ping do hausa institution hiti hi tuni khu chana mang thei lo hi British period British of vai pu kham hung hia chu gamle se inei ki tup chano izalen now ipui pa khanga ipin piu zalen na inei hi ji zalen na chu to hing khom hung khu sa khom hi win identity ki tu masa cho khan khon ina ka no hi khan khu ki thu ngai na ki lung sen na ki thu nun na ki khotu na ki happy tu na pa hi pathin thu hil gospel to ki tu hi ji khan khu ata pa hi hi chun ina kan khom hi British period jowin ipinei kan khom identity khan khu hi identity nan ki thu pi identity ki titil min ipi he nam ti na hi recognize identity na hi ku ki te identity hi mo phu mai mai ku igal sa na wa ikilam do oin lai he je ya hi identity te lo wa hi gamu na dium lo thi san longa gal sa na ki pana identity ikilam do oi ya cho identity che cheng la gal sa na ko na ki ne do identity ki ti hi leisi chunga alo pi pen kumzala songa la get British government to ikisa nu chu gami hu ji oi gami nei ji wai kisa pi oi ke ngap na ding kinyap na din nei lo ni ibola chu chi pan diu ha gami nei ji wa chu in sunga au pa pen gamang a chin hi chu ipui pa go I go pathin in ena pi momo go chu a sit na loading min ki chip na ne na loading ipui paten kumzale songa lege a hin hu tu la ya inam politician holoin mi pi do ding ki chu tho he he chi ka pu na te ipui pan kum chu atin zo tu la ya hoi lang le khai simuwa mi pi do mi no ki thol lut na ding an chan chi nai zilo ham ka te na pulpit ilowa ilha lal ke bang nam thu ithu taw hi ha lal te kati so ku kite hi India government in tribal that scheduled tribe modification order 1956 manga hi isu si no
thing hang mi cho ki hinai hizong le British government in independent cookie country asim zo nunga hi cookie hoi nam le ta hitai ti apun do cha ta chu bola tu ni kwa chu tribal de ki chu ha sim to tribal artificial tribal sit hi jo India government no ya i ho mo hi ibija zum ham igamu akila agu nu chu igamu ala gu na hai cookie nam an do pan na 1941 zo ki ba tu ni ku chan ki khial nai lo mi chung chung man chau azal man chau tu aning ka sai lang ilung dong din sai dang ka te he tho te ku ki te chu koi man achu ti nu si thani ku ki te i ke ngwa i din pha loi tai ti hi athwa hum ki sei panai tai to ong ke to tho hi ke ma mong chu mi him nu ka kun jong pathina phal koi ki chat khat ne thu sei ang phal ko gumta ama mina ki sunga thu sei ding hai ko ka ki ti ma la kan na jing hi thing ta ka sei koi ma chamai ga nam do pathin ang sunga chu zau ne khan ki yem thei lo di lo ki yem thei lo mur vu ma in ki skupi ki sa chu a ki share mang thei ko ni pakai su krista o su chu he a chu pathin in namasim hiya nam nai to ting le ai ma de da la pakai de da na to ngai hi this is a pathin in day to lai bola ai mai ma de ya nam nai to i to mo mo on ko i pui pa go i ba sao za za bolo tun zong i dok sang ding pakai dam sang tin any cookie try 1956 tribe modification order no recognize ki bo schedule tribe la khat any cookie tribe le thado tribe hi dam sang po te di katip na no me pakai pathin ro i dok sang ding oi i da ha ting le dam di ji i da ha le ki dam ni bo chu i o ma hit le khat le ti jo i de dan ki se ilungel ki se ilungel chu kinana ji so he ji jo su cham ni ki jo ha ki cham ti e ho pau khat thoi ki tu ma sa lo lai the po ki tiang hi thu bo he na sei de nga khoya ata chu ku ki hiyo si ki pum khat yo hi jwa niao cha cha so dal ha di chu i bui pi da la ku na bui pa bui de bui lo pathin hin ki su to na ta ku ki ti te la ku ki mina historical and linguistic demarcation ki ti hi ku ki ten in ne pathin e pi thusima ki mat na aki balong na o mga hizong le ham la pawa ki matte te ham la pawa akan kha lo chu thusima ka aman hi ki gom form is a historical and linguistic demarcation ki ti cookie country ki ti chitawang hill Tripura Assam pumpi parts of Nagaland Manipur Mizoram chitawang hill Arakan na Sagang division Chain Hills Upper Chirwinsan hichi cookie te ga me jo cookie te mina politics i bowa Manipur bo huma le thung politics salu hi jo di ilo hu me cookie mina record ki board jo map no sim cha ta jo British ten map no sim cha wa Cornell University a America Vanoi University din mi maintain Hebrew University to Cornell University ki Cornell University ki pana met dong kila do asu met dong sim pi cha ta su me ya ku ki ho hin ipi bowling ham tele ipu paten gal asa sa thi san lo sa tu ingan se achung thu ki sei du tu na mai khal dam dam mai ta adi lo ya cho su pi la ula naw ka ki doi tu sum along thing ni mi ho ki tu na dinga taw di tiang hi i taw khi lo ke la dan ka ti he thing ni mi sumang tan ta i taw la diโดยเฉพาะแล้วปัจจุบันอาบุตรจะละเวทนะตัวที่อาศัพท์ตัวกิโลว่าปุ่งเจ๊จะสมลีวันอาจุปัจจุบันมีอะไรกินหลังเทตาที่เขาบุ้งสุงสุขาตาคุสุงสุขาตากำสุงสุขาตาปัจจุบันมีอะไรกินหลังเทตาเฮ้ยจน
pakai nei su mong pi tang ki ho denga phalo hi le tin tau za tau te ka ki te aki tu na ding wa iza ri tawa chum do ke ma ngai dan kan se he tu as official dia boy na chu ku ki te in itu simo to ki to a politics in bole wala India government no ya state khat thum ki te ho chu hi lo hi nai sai lo he pum hia hi lo yo hi Indian ikiti wa artificial life tribe modification order ngai lo chu me tribe modification order chung chang thu do hi ki hil chin be han hila thampat phajat ding in ta gele 1951 na chu kuki su kuki a recognizing kuki su kuki a pom sing kuki ki tila history nei gamle sit nei chon dan nei ki khan lo chu kuki to hi chan thumi ki khan lo he chu ipiti tam tila he chu thum si si cha dal hawa kuki bo se chu tribe modification order nu ya schedule tribe na recognition ki bala ata hi sa chu replica chu me clone ki bor ke ta bang bang hi sum kan ya la scientist am mi za khat ka sim sa the ata hi lo na mi hi mi ta la hi ta bang chu email ma hon i bol now hi na samo mo kuki ki ti jo gamle se kuki recognize wa gamle se jo recognize dingu history recognize dingu ki vai po na chon na recognize diu ki khan thei lo chu awa se do tra ki bola ki khan chai ke ya chu hi chi se do tra be sa politics si bol wa le iki tha gam diu he try to try din something try modification inop no ma ke he kon le le the so modify ki bol le le the poison chapang hon I computer smart ta ke ne kha so ching gam thaya abia pa cha neo cha cha be son computer screen a bese ki be so ane apa chen anu mini la la do the so hitabang so tribe modification order ke te here to NRC national citizenship record pa na based on 1951 to become the 1951 cha hu ma la tribe modification order si siang chun foreigner heti nai so heja chu iwang phana chu historical and linguistic demarcation linguistic survey of India 1904 kuma Dr. J.A. Gersonin anasut ama linguistic department British government ai so British government in apaw ahamzo akimanon atu simojong ahitin amho chi nam khan a boundary uchila hi hin agamo hitabang hin aminam suwa apaw hiza hin ki bole major language hiza hin dialect branch hiza lo min ama ho hi country kha hi be tia linguistic demarcation abol ta jiwa chu egamo hi kon I zan bol la ku kimina idin dowa he linguistic demarcation beside politics iborting wala international direct qualified dal chungai lo mui vai asim thwa an po chana thunle I ho ata chu iboi lungneu ham ka ti chu kuki politics in international issue ato kha ja chu kuki politics board hena chu international and national political philosophy digest nai he se sa jom chu ki doilo kuki political philosophy he de nai achi khom te nai chu ya chu tu nya he mo jeng zu ngam the hi ta thuta idap sa dingo pakai su Krista iwa choi dingo lekha anaki sunin noi la go hoto ki ti thoin YouTube la dungal an publish win wa chen date 27/28 chun Tripura ki pan rank people's organization
cái đi làm cái hòn visit ở hung bò lên Manipur in mona cái hồi ông cụ cái hiểu cảnh cái hệ độ tao cái cụ mà ikimu thấy tiếng ham man tiếng thế nghe ikimu thấy ôi cái gì là ahung ta bị ôi Mizoram state na reng ho jo si chunga advisor khat to Tripura reng ho chunga advisor khat te singi kum somge langa somge la sagi ho hita abana chun reng people's organization na general secretary pai agomin gari to mi nga hungwin patel kila pi anaki phatan anaki kimu pi in wa chun kukim pi Manipur president pu zauna in Sadar Hills kukim pi president pu hi in chief association secretary hi in guntui hom ti ham tewa kukim pi president hi in ezun in pi lam kai ho kana ko ka to hom pi win alungya ho chu ka sei sa in pi pala do na chun ipg an hung ham kuki ni hi he jiwan hung ha ole kuki dinga na hung ham tin thudo ho ani ama na sei chu kuki ka hiu chu kan ki he tawe ta hi ti me thei ta pon kuki mina gam idal na diu ha na iza ka jong le iki thu kho ma ngai ta kyong kong lu de wai tai ke hi kalim kamian evem koisan hoi dong obin kalam kai pawin in solo hi se pai pathin man cha hin te gachi mong mong ni ta in solo hi na tin ke ju ka za a che hi ho mo thang ki ve ho da no ka na ki ge le cha chen a sei ama hin ke hon ka yin cha ta bong bo kam mo do ka ta ve ti pi hi wang chu ka he po chi chen tìm na in event tu hi amo ki le ta win zan hi chen al hung ovin tu ha suma ma hi in ko dingo so hi Kuki Sovereignty Restoration Organization kiti non violent political organization khat in yo hitai ai ma phang phong ki phong nai lo hi chi organization na hi affiliation kala dio hitai ati ve hi chi yong chu alo thing thei ni dinga pathin hinga in taw di jong kan ti men aban bana hi isu pi u na ki hia ki sei ngam ta loi a hung pu do do de hi to a hi hang san ta i sei lo wai le iki chat lau hi thei mang lo di chu he a ju thi le thi dam le dam ta ki ham bo ke kyang mi hang san ke di ai wa pathin sunga ka sei no pathin ni hola ma pal le mi mi ipi lo thei di hon ti na sa ma Tuta ase ho pakai ading hum poi kangam poi kanati lai chu pakai Psalm 21:11 9 ho ki so nang ma do na thil se bola lo thing thei lo du he hisi ta bang sanai kui da so tu ni sanai ya ju ke jong pathin sunga ham hang san ta ka se ke ma i ma cham poi he na jo i ma cha ka ni ko mi him lama sei da zero kaที่เราการสุปฏินากูนะฮิติสุกับพนโดโนมาฮิเกี่ยฮิปฏินกิพงโดโนมาฮิเกี่ยกิพงไก่กูชอบจูใส่โนมาฮิตินฮักสาวละเดียงจูตัวนี้จูกิพัดลงเทียมเพียงนะมีที่หอนท่านนมตาเก็บพัดลำโลด้านนี้ที่เขาเรียกยังกระทานนมดอมินถ้าเก็บพัดลำนาห้องกิจใจดอมินตัวไอ้โมเมนต์บอลิวดานฮีสเตทจงฮิปปน territorial council จงเป็น direct sovereignty ฮีอีทุสิมี sovereignty ตามเวทีso independent cookie country ที่soอีทุสิมเป็นมาสังไลปานัตุนิจนะ independent ฮิตาเวทีsoอีทุสิมเป็นDENT den ahila khangluya pan atu ni khuchana sei na zo DENC den zo colonial period na British den nuya ko na zalian ho sei na zo so akipana iwan thona pa independence lo ya zo sovereignty movement bolu ipiti movement bolu ham pathina na sa tai khu no ngai
pakai pathin alung thei ngai thaga hu hina thu thang sap ngai ken ti te ha pan ngai hobu ho ha pan ngai mi ma zo si ki gial do ngai a chi so na le i bui du tu hia phan chang lam pi tha in pe du chu i lam kai te ho jong pum kha i hiu so pathin pum kha nai ba nu chu ke bol ama bol lo i lam kai hu pa kai su krista a hi ngai ke ka hi ngai lo ke ka hi lo pi chu ko ham khat ngi lo chu ko ham chu ama chu a ki hi sa le a hi lo ka ti chu au me ka ti nai pu mi him hoi pathin in peng ku la ma ni he chu ku kinam ki vai hom na leng ti gor pa kai su krista khona sa po po te ti article kana su le ku ki sovereignty restoration organization kiti KSRO kiti alam kai ko ha pa kai su krista hi kati tu ni chanai jo hi aman he khanai pi dan dung zu ja mo the he ke be pathinin apui hi ja chu I ma cha ti lo ka sei ngame pathin sun ka sei ngame nasaka ai akidin te pi ding ado di hum zon le pakai do hi igamo hi pathinin avil mo mo hi ta chu koi man hi yong la kin ka ki he thi chu ibijai viloham Jacob ang sunga akitip na manasi thu chu hejia chu pathini ku kitia vi chu adang ji ilo chu pathini ku kitia lung sit tawe avile itivin pathini ku kitia om piji ahu doji tiu chu na ipijia hu hab chu masani ki hello chu ipu Jacob ang sunga anaki hasil na chu agial do tua hi hung kita chu ta san lo chui hwa chu na pathin program chu pathin nai chu ipu ps in tunin tam ta se ta ama ku alung lo besan hat besan aloi hon kum pha pha yo lo wa le e hon a ham tu loi amu chi the loi I chiu ngai ama ni ki khan thei lo manasi thu le ku ki country thu ki khan thei lo hu hina thu su pi hi na ki ma thu abui piu he mo ab thu pi pe na pe cha ko na su piu lo na ki he do na ko na pathin he do na hu ning de apa dung ru ya se sa ki lang ding na ne so ai tai so hin episia kuki state ho kuki mina India government state ho imu thailom ti hi kana se zap jin phatain technical explanation kana bolji pon tham khat hing bowling e pa te ho het mu te ho het dingen kuki ki hi gamlei sit nei history nei kiwai pu na chon dan nei international recognized identity nei chili he ka ti na 1951 any Kuki tribe to linguistic survey of India to parallel kibang 1956 tribe modification order koina kupike xerox copy 1951 basis chu India constitution in kukyo chu I het dan wa hile India government in kukyo political solution bol mo mo nge atiwa le adang lo sharing of sovereignty is a sa chung zong cha sa nim zong thei lo na share of sovereignty ki pa hi ja ku UN nin dana na sima declaration of independence to colonial countries atila ki ho category hi ja 1960 kuma resolution number 1514 resolution number he was
colonial countries ni chu British vai pu la ya Azalian na Azalian ta ki vai pu ho lai chu tu nunga Azalian zo lo wa na lai ho chu independent mu ding hikiti le khat tinuk tu na thulut na anabolo chu he qualification dung ja chu EPSM sovereignty ahibang banga amu lo wa le maximum autonomy Hisipa ku UNPFII in ahin chipia dana achi thapi so. Itu simin sovereignty ti aso. Itu simu ki zo thap thelo so. Koi machan tu sima zo thap thelo so, tu sim zo thap ki tia bo so. Min tu sim zo thap malala mui vai in ho tu sima kupia so na kuki country chu naga country at kila ni cha. Kaya so kagamo hi ti thene de 93 ke pana 97 tan dung sit na ba mi so ya ti thawa ku iza su mo ba itu sim in ai yo si adu cha nam hi cho yo si amin pat na wa sim thu sim tha lu lu na wa ku chan na lu chu phat ta chu Bible la Gideon ho banga ipu Dr. T lun kim he pathin anama an po ki pana an pe la so ma ama so ku ki hol ei than ave ti wa zo pi dung hoi lai lai dung i tha ho chu tang kun pu na sil pi wa lima ka wa anaki pu so ipu ti lun kimin i holang photograph ata ta pu lim ki bang apun sila chung chung thu tan ding ten thu tan ji het lo i pha na mai thei lam kai mi thum anako ba witness sa hidinga wai se hi di ham atiu la ku ki wa hi di hen tiu ta so eja pana chu tu nya pan India ga na kinu le de ta no zo na bol he avela an pon hu ta lo de ta adal ma mo chu he zo wa chu Nagaland na basa mi kai hawa tha hong chu American president pa Bill Clinton India government anagi a ibola chu nagam sunga Christian ho chu naki kai hasana tha sa the hom ga ta athip lo le missile ka ka din le ta anagi ku ke te iga kon cha ka ta chu i khup thala chu kun cha na wa chu pathini na hin to cha hi chi wa chu ga hun thip ta December 16 nya chu USA gamma ma naga leader ho mi som liwa delegates akowa garjung chang thula Nagaland for Christ la Christianity mangcha akile mowa Christian mama ku ke hoi thawa amo gam hilo amo gama ki so azo bor ho zo sia kun an ki khan thing pio ta chu United Kingdom the United States of America eta bang thusim ho document ho chu mai chu ta zo I pu ti lun ki me pu ki te isu mil the mi he ma he pu ama he pathin an man cha ina hu do he tun te se han no he long da se sit he pu mi he ma bol hir to hiru min te koi ma mi him acham kim gi um ngai lut ding ai choi a diwa hi lo mo hi aman cha no adwa lo pi thai ipu ps ho hi adang dang ho hi apan na ding cha apang hi ipu ps ahin man da no hi ba nu ya akitang khana hi ewa pathin gel do na ini lo bi o chula pathin hinga inamung avil dinga itaw wa pathin in vil pha no le ki hello chu Israel de izima su changa aka wa pathin aka na he phan mo sin ko do le mo si amu si no chu itabang khat hi ai ze lei si hi na alo the lo pathin in thila bor tin da setan na to su ki dang te te henge ama ho zong na satain lampi siam tawan tu ni kwa lampi
lung kham ding ta poi ikepat dawa kagamu hichi hi nang hon ni he thim pi ke ho hichi ke ta wan noi he thim sa wa aban bana I chal pha no hita nom thum lo sei to to thu ngai ta ke ho phung nang ho phung pha ta lo ke ho trai nang ho trai ti thu pha ta lo tu hi trai ma ngol pha hi ta lo phunga ngol pha hi ta lo hầu kim ang ngol pha ta lo kip ge ma ngol pha ta lo chong loi ha sing phung le chang ngol pha ta lo Paka Yesu Krista ingol pi pha noi ta chu ku kite hi zo hi inu te ho ipa te ho a thai thei lo ho jong itaw na im na chiwai pandingu sum hol theu sumi holdingu ne hol theu ne holdingu thu sei thein thu sei dingu keng si tu nom lo de na mi im chan pi khat na su pi khat chunga eng si na ne le kya setan in na tong e ti nai chu setan mial cho hoya hoi chu setan hia mial hoya hoi e ma de de yang ki lang ji ingai cha cha na hung ki lang ji ya chu adang bui pi ta pu te inam lam kau pakai Yesu Krista hi ama ki ngamote ka ti hi ala sampen hi jong le sa pang cha jong le taw na hin kop jingun lang gam hata I hung ta wen thuning thoka ho hi mi pila sei thei hi po in kiniam lal pu tin pathenin athu me me a sei hi talo ato oding dan no a pi wen dinam wa ding in to do ding dan bo de dan thai ding dan khoi ding dan chei ge hi pathina ko na hi mi him ki wa choi na lo ding chu mi him hu bu chi na ala lo I thim now le ipil now izil do pathin pom lo ama mer kilam na dinga I ko zo aman het khan na ap uzu igal man cha ding o hin I chan chu in se no min tin se hi lo I se kha ho pakain I bon cha din ai mar som ti ta ta ki pa e